Hello! Welcome back to my YouTube channel for today's vlog. Nandito tayo sa Udmita para mag-festival sa New Santo Niño, no? So, samahan niyo ako mga iring banbano. Sinulog mo yung UAE. Of course, pasalamat yun nga nag-celebrate kita sa Santo Niño sa UAE. Yes, this is not only first time. For how many years, Day? How many years? I think 3 to 4. Yeah, 3 to 4. Oo, so mag-celebrate kita, guys. Celebrate yung mga bisdak sa Dubai. No? Bisag. Consequent, nagkita gimi sa mong kuan. Ako na siya classmate no, during high school. Oh my God! God! Thank you, Lord! Thank you. Thank you, Irving. We meet in Dubai, especially in St. Mary's Church. See, hello. This madam. Ay, banner. Kita tas banner. Surat mana itu? Tangga ada apa baik? Kasi kasturya ni mo, Day, nga nagsinulog man kita sa UAE. Mas baba ang nagpunot sa cellphone. Anak mi sa likod. Yan. Ako ni classmate na ko Bisayang dako. Kailangan namin siya ano. Uy, Viva Pit Señor. Magwapa ni Señor, viva Señor, Señor, viva Señor, Señor, viva Señor, Señor.
of all festivals, Sinulog sa Subo. my YouTube channel, and please don't forget to subscribe, like, and comment.